sebambanani ngisuka ke ethempelini lasemoyeni eGoli kumshumayelo uNdlovu. Amen. Ngiyayikhetha inkosi yasekhaya ebuhleni bamaNazaretha. Amen. Umuzi wakithi oyingcwele esithi uma sicabanga ngawo kuvuka uhlevana sithi yazi inkosi njengoba singena ngamasanga sebuhleni kwelizayo sibona na senkonzweni enkulu yentsha bantu abasha asibambele isiqinise sekuseduze la siyakhona lidla fumuka lidla silaza kuhamba omncane kuhamba omdala wonke umuntu ayilungiselele athi efica ukufa ebeyilungela indlela ayibonga inkosi sekuphamela sezithi insizwa zeswe uma seyiphethe ihlangu zazo seyigiya siyale seyiphethe ihlangu bese zithi hayi bafana bakithi seyibuso obunsizwa bese zithi intuthwane zodla thina bethi ziyonquna amakhanda zonke nami ngisho njalo ngithi intuthwane zodla thina amaNazaretha zonona ngosuku olodwa mhlawumbe zasidla phakathi emanibelethu zasidla kodwa ngiyabona sezuqedile umzimba sayibusana sithi kanti le nhliziyo iyekwelana enone kangaka ngoba kufuna besiyayidla ngathi ngiyayibona zonke ihlehla zesaba ukudla inhliziyo yethu ngathi ngiyasizoyibuza sithi iyekelwane bethi siyasaba ngoba kulendlu bekuhlala khona uThixo khuluma ngamaNazaretha mina kuso ushembu usuku nemini athi nomenzane uzwethu akusibona abangathandi usibona usa wenkosi balahlelwe amathemba alwaphela uthando lwabo. Waku-2014 angiphakathi komuzi wasenkonzo enjani esikhothi kwakulwesine wasekufika indoda endala eyifake ijazi lalibrown kwakubanda kakhulu ngaloya nyaka yayisifika phambi komkhululi ithi le ndoda nyazi lwezulu ngangithe ingane nazo ngicela uma usukhona la ngisifileke ukuthi usufikile ngase ngithi angise ngizokubikela ukuthi ngehlelwa isehle sibi ngantshontshelwa inkomo zami sekuneminyaka emibili ngilokhu ngicinga ngithola lutho ngizothi ngizokubikela ukuthi ngebelwe isibaya sonke ngicela labantu abangenza into embi kanje ubabone yayisimuzi inkosi yasekuphakameni uNkulunkulu okhonzwa yithi wathi manje umuntu angibabona omkhulu uthi angibabona kanjani uthi hayi noma bengehlelwa yini embi bangizwisa ubuhlungu yayisime yayisimamatheka but nasilandela uNkulunkulu esimaziyo nakwelizayo nje yasikhona engithanda ngayo lo uNkulunkulu wethu noma singahamba emhlabeni singahambi kahle asibuyele kwezinye inkonzo thina kuthiwa ngicela ukuyonikela noZayoni thina sibuye size khona lapha sithi ngithathele imbuzi ngonile la ngikhona ngifinjiwe zonke zasekuphakameni sisithuma amatabetulu akuhlezi khona indaba enkulu uthi uphungelihle manje ufuna ngenzeni mkhulu uthi hayi ngifuna ubabone kanjani yayisihleka yayisimamathe yayisimthanda lo mkhulu ngayibona iyamthanda yayisilungisa kahle yathi mana manje uma befa inkomo zakhe uphinde uyithole kanjani uthi hayi inkosi angiboni sophinde ngithole ngoba sekunyaka wesibili lo luthi unyazi lwezulu manje uthi senze njani manje uthi ushemba kenze njani uthi bamkhulu ngiyenzela ukutshela amadoda engihamba nawo la ukuthi awenzeni ufuna kwenzeke nona ufuna inkomo noma ufuna kufa abantu wathi hayi babe inkomo ngeke isimningi iminyaka nyazi lwezulu sekuwukuthi nje ubabone nabo kube khona ubuhlungu abayobuzwa uthi hayi phela manje ukusize lokho khuluma into eyodwa ukuthi ufuna senze njani abangani nobaba wahleka ubaba kwabamnandi kwaze wafika egcineni ngoba isikhathi sincane wathi ubaba shona uthi senze njani ukhethani inkomo
ngikulandele inkomo zakho noma sibulala abantu abakwenze nje yini oyifunayo ukhethana inkomo nokufa kwabo uthi ayushemba inkomo zami baba ngingajabula kakhulu mangayithola kodwa hayi akuselula etshela inkosi yethu uthi hayi kulungileke mkhulu zizobuya ke inkomo zakho uthi awangajabula manje indoda yavumela pha wathi wajabula mangada uthembini wena uthi kade usilinde isizela uma sesifikile futhi awusasitshela into oyifunayo yasuma lelikhehla ngalibona kambe likhuluma nabanye ngingazi lithini kodwa siqedile inkosi yathi zizobuya wena inkomo zakho yayisisukuma le ndoda hamba abantwana abanhliziyo sihlobo zami ezinhle enkosini kwakulwesine kwathi ngolosihlanu mina ngibonanga lutho ngolosihlanu ngibonanga noma ibuya kodwa ngezwe inkonzo isiphethe umfundisi usikhakhana wakhona ekhuluma ngalensizwa athi fika lapha ebusuku sekumnyama ithi ifuna ubaba ifuna ukuyomtshela isithe uma ihleze esiqikini ekhaya ithi bani inkomo zayo siyeza siyalandelana ithi isisukuma yama ukuthi ubani le ndoda eqhuba inkomo efaka ijazi lemnyama efaka ikotoyi uthi wayeseyiyeka uthi zaqhubeka inkomo uthi zangena esibayeni uthi khona zihamba imithi seyibela namankonyane uthi waseyibona ingena ihlobo zami singena silandelane uthi asengiyishiya inkomo ngiphuthuma kule ndoda ngoba ngiyibona ijika manje ezansi kwesibaya ngiyibona ijika ngasengigijima ngithi ngifuna ukuya kuyo ngibuza inkomo zami uyithathaphi uthi ngithe ngisebenzana ngamlandela wasekumemeza unkosikazi uthi ngasengisusa amehlo ngabuka unkosikazi emumva uma ngithi ngiyambuka unkosikazi wami emumva uma ngithi ngiphenduka le ndodeni engihubhayo ngisayiboni Mayifika phambi kwenkosi kuyabandla lezulu yayisinqekile yacelwa umfundisi yaphuma abahlambethu kaNkulunkulu niyayazi ngekhala ntambama nine nihamba emhlangano ngeke ifike emazweni akini khona isikhathi ephume ngaso ibisinqeka nje ngepholi yayisinqeka ngepholi yayisifaka izandla maphaketheni ifaka ikoto emnyama inyanga ngayo lezindoda yazothi shambe yasekwenzeka isimanga ithi ekhaya ithi inkomo zami ithi seyifike zonke yathi imbuzi inkosi yamazetha yathi hawu seyibuya zonke uthi belethe ubani uthi angimazi lo muntu ebeyilethile ngithe ngiyakuyena wanyamala nje emehlweni nami ithi begqokeni yayisimbuka le ndoda ithi babegqoka ijazi lemnyama nekotoyi wayesethi mevusa amehlo yayisisithi ukhuluma indoda yathi hayi babushembe yathi ungahlali ngami bekuwe yini ngoba phela nekotoyi iyona ebigqokele yamuntu yayisimzeba yathi hayi kulungile kamkhulu uma uthi iphelele inkosi ibusise basifunani mantwana abangahlezi yini ngasenza sisuke edwaleni lishe abangazazi lezi zindaba semhlala phansi anbatela iyathinta sala abantwana bakaNkulunkulu manje bantu abasha engilishiya lapha eMpumalanga ukuba uNkulunkulu asiphe inhlonipho ngoba noma singakholwa sithandaze ayile sibe bahle kodwa ungananhlonipho ekhaya inkolo yakhe ifile uNkulunkulu akasiphi inhlonipho sikwazi ukuhlonipha intombi zakhe ekuphakameni ifunde ukuyiphatha kahle ngoba kuyenzeka uthi ukuthi iphumile nje kuyibona abantu kuma conference baze ngathi abazala bayithanda indabashu imkhuba esiyenza khona uma iphumile ibhasi iyahamba ibhasi siyaduma ibhasi ulokho complain njalo hleze eback seat uthi hayi khona umuntu ayedwa ongakafiki lana iyaphithisa intombi esekuphakameni lakhe ifikile ikhipha inamba 072 iyaphithisa inikeze lona iyaphithisa uyothi qhamuka iyahamba ibhasi liyaduma nange qhamuka gijima ulandela umfana ngemuva uhambe uthi ubala usister sekushode yodwa inamba intombi yasekuphakameni sabizwa ngosister ufuna uqala ukuyibona lapho nje lento uthi ayikho ushelwa nje iphara elikholwayo sali sisteri nawo iphara nje likholiwe fana uvela ubaleka kakhulu iyozomnikeza beyongena iyothi intambama ma sezamthinta insizwa ngathi delivery number sezamthinta ithi nela ikhanda usabathe uthi yapheka ilokhu ikhala ngale phone ithi qinqe umama hayi bomntana manje kuyalunga udla umenzala
ngqi uyaphendula siyabhala insizwa no nizongidida ngicela umuntu alethe iphiki ngoba ngisakhumbula ngicela izithombe ngoba manje usama ukubawisa umqondo akabuyi labantu laba ngani iphiki ayichaza umfana yilo beqoka into ethile hayi ngeke sendani ithombe ambuka ukuthi lo hayi ngiyambloka lo hayi angaqhubeka lo ilele manje ibheka phezulu yahlunga ney'nsolo zakithi uyificim lapha kulela passage iyazi ukuthi intombi sonke sehlula lapha uyificim khona ikhanda liyaduma akanakholwa akanake lutho indaba yesonto akanothi kuyanikelwa akazi lutho into yokukholwa umlaphana ulokho emne passage ufuna inamba enganeni imnike singane idlule imnike izinamba idlule ziningi phela uma umhlangano soke kudlule khoneke ikhambe isipane ngathi ziyahlungana ukuthi akena ume wena uma ngeke hambe thina phambili kube ngathi ziyahlungana khoneke ikhambe sizidla zodwa yothi qhamuke ingane isijike ngapha yathenga uphaya yabuya ngapha akasayiboni inumber system ithi ngane ngikunikile okay sorry akube ntambama ikhanda leduma uzasontweni angihlala phansi kamana sayingcwele bantu labanhliziyo umahlobo waphendukela kuyo lenkolo waphenduka umahlobo wayiligoso esini singoma umagoso umahlobo noma kwangayiwapi kwakuhlale kwezakhe njalo iphuma number 1 yayisiphenduka lensizwa kaNtombela yangena ekuphakameni yayisitshela izinsizwa zayo zengoma yathi bafana bakithi yathi sengikhonza ushembe manje yathi sengicela sehlukane sengicela ukulifisela inhlanhla sengathi iqembu lengoma lingaqhubeka kahle yayisilisuze ezandleni zayo yayisilinikeza ezinye insizwa wayisengena ekuphakameni angikhulumi mina mazina seliphuza utshwala hayi kodwa mana ngathi sikholwa nabanye manje ina seliphuza utshwala inaziretha libuhlanga phela emlonyeni liyahlala namahloni iNazaretha hayi kuphenduka abanye kule game hayibo wayisasuka umahlobo wayisangena ngapha wayisibamba umahlobo wayifika ku23 wahamba practice wamthanda umshumayeli wamnika indweba wasinisa umahlobo ngiyabona ukuyinsizwa yinesiphiwo yathi lapho sobabisa abanye yathi uzongibise nami yashona nazo lena ewumahlobo saqhubekisa wini sabona ukuthi hawu bakhala abantu bathi hawu mathawu abakholo mahlobo selafaka nje iqembu lakhe lengoma sase isisuka sakuyena ngathi mahlobo sathi siyacela mfowethu sicela uNgqolo uzosifundisa nje endlini ntambama usifundise inyawo kuphela hayi ukuthi uzosina nathi ingoma ngoba sawini sicela nokwathi ngiyakholwa bathi cha uzosifundisa kuphela inyawo kodwa sisini inyawo esithathe kuwe wayeseshona practice nezinsizwa mahlobo wabuya mahlobo wafundisa izinsizwa zengoma ebusuku ingoma sahamba insizwa salapha eqhathwe khona okuneyikaphu khona no 10,000 sabuya nazo zonke izinto sabuya zamqhawula sabuya zamupha izipho sathi bamahlobo ngeenyawo zakho sesiqala phansi sidla abantu kanti uzohamba afica ukufa wahamba umahlobo wadlula emhlabeni wayesambile emhlabeni umahlobo kuhamba unyaka yazakhohlakala nje nendaba yakhe ngoba ikhona enjalo umuntu ahamba enzeni intshelo sezulwini ithi inkosi ilanga ithi iminyaka eyikhulu ithi ayithathi lutho wayesamahlobo kwathelela udadewabo ubona umfowabo uyagijima nase kuba kuthengela ngalomngcwabo sasifika esasekuphakameni sathi imali efihliweyo sathi ngoyifumana khona saqhoka amazenza njena engisahlabela isikhathi asavumi zithi imali efihliweyo ifuna khona kuthe khona lapho kwaseqhamuka iqembu lengoma sishaya kancane lapha sithi nyathela kancane siza lapha insizwa siphethe imbadada safike sacela emndenini sathi siyacela nathi besicela ukumvalelisa kancane ngoba konke lokho siyikho ngenxa yakhe sase ishaya insithu lokubhokisa amahlobo sashayigoma washunqa intuli kwangaseka mase kungena ahleke insizwa zaphuma zahamba zophuza eziphuzayo uyaqhubeka wazobeka emalibeni kwahamba iminyaka kuthe ngelinye ilanga udadewabo umbona nanti izwi lamemeza lithi mahlobo lithi phuthuma sekuyavalwa amasango ye asekithi mahlobo ondosezulwini ekuleze insizwa ezimemezayo lishanyana ithulusi ekhona mahlobo uyothe phansi nendawo engakafiki kuzo
kuso bese imemeza ezengoma sithi hayi bamahlobo sicela ukukuvalelisa baba bese jika ebuyele kuso eyothi sagqoba naso usashumi nentuli simemeza insizwa ngalena sithi kanomuntu esimlandile uphi ubona uthathwabo ulokhu yalena uyajika uyalena uthe swama phana ndawo wambona umfobo ukhathele amandla aphelile waziwahlala phansi yayisimemeza lengane yathi mntakama yathi kwenze njani enganaka mana zathakufuna yayisimemeza yathi mntakama kwenze njani naka mana zathakufuna uthi mntakama lo ngahamba ngilapha nje akaze ngisuke lapha kwehlukaniseki uthi ushemba ngehlukanisanga ngisaphila asazi ke ngoba nawe siyothi singcwabela abanye ababizwa ngomember wopolitiki senimncwabile umuntu sekhawunti yepolitiki bethi ngeke singayingcwabi imember bese kuthathwa ibhokisi lakho lithiwa ngilekusana ngebhayile lepolitiki asazi ukuthi uma uzohamba emhlabeni ukuthi uzomisa kanjani abepolitiki bethu ngowethu amaNazaretha ethu ngowawo hayi hlobo zami enkosini alibe lilodwa phela ithikithi ungaphi kanti ngiyabonga isikhathi asikho inkosi buseni kuzuleyo amen